Makeup the Achiwi Kamataya Pao Ping. Manipur Chief Minister Sakhwai Biren Singh Li Kapang Sangri Haira. Nagaland Li Kharai Sada Shinauna Rajya Sabha NP Kasa Sampang Labai da Kachuhan Laidalay. Naga political issue Wivang Nagaland facilitator Akasakapai Sadalay Kachuhi Nagaland Governor Jagdish Mukhi Hang. Lekyang Tor, Achung Tor, the Tangkhul Express we Pao, Ringphawon Zimik na Pami Dalay, Pao Ping May Sa ay na Nganang Rumsa. Manipur Chief Minister Sakhwai Biren Singh Li Kapang Sangri Haira. BJP Legislative Party Kathana Kapang Khawai Union Finance Minister Nirmala Sitharaman Observer Kala Law and Justice Minister Kiran Rijiju Go Observer Sada MLA Sping Pamungarum Kahaina. Chile Atum Saiko Rana Kokasada BJP Legislative Party with Kathana Li Biren Sava Babamrano Kachi Twitak Tahaira the Sitharaman Hanga. Kazip Chile Party Leader Phupendra Yadav La Ungzanga. Itum na Paning Ungpai State with Chief Minister Kathar Biren Singh Maningaka Biswajit Singh Ani Akana Samangra the Lake Saji. Contender Kakatuma Rata Haira the Lesai. NTTV we Pao Atishu the Reader Assembly Speaker Sakasa RSS na Kakatoma Yumnam Khemjan Singh Lila Chief Minister Kapangkhui Kabai Apong Leya Kachihi Hangsai Ajontang Caretaker Chief Minister Biren Singh Aina Biswajit Singh Le Party Akhoka Pingna Delhi Li Hokakachi Animang Maningla Khemjan Singh Lila Hoda Gaya Biren Singh Aina Biswajit Singh Ani Akhale Kapang Kakhui Kawai Kasali, BJP we Alungli Kakai, Maring Gapa Mushok Kawai, Yumnam, Khemjan Singh Pali, Kapangkhui Kahaila Shok Pai the Pau Zat Kasana. Ka Aya BJP Central Observer Jina Birenwi, Ming Washok Lak Hauga the MLA Kasa, Pangashi, Ka Kahaya Biren Singh we Azingli, Manipur Shokar, Singum Panga, Zadwalwi Kida, Ngaran Haira. Nagaland Li Kharai Sada Shinauna Rajya Sabha MB Kasa Sampang Labai da Kachuhan Laidalay. Upper House Parliament seat Aka Hangda Khalai Wivang BJP Mahila Morcha President S. Phangnon Konyakli candidate Sada nominate Sahira. Konyakli Kotom Haushika Party we candidate Juhoka Shikala Kachihi Naka People's Front Machuk Dalay Twitak Mataranga the NBF Secretary General and spokesperson Achumbimo Kiko Nahanga. NBF we candidate Juhoka Lala NTPP BJP Ngurumda MLAs Chungmei Hauka the Jiwi nominee na Wi Mangra the Leya. Aya Pau Samkapang Aina Tangda Phangnon Konyak na Awi nomination file Masaranga. Itumna Tepai, Nagaland Stately Shinauna Parliamentarian Kasa, Rano M. Shaizana Karing Saya, 1977 Kum Rano Shaizana Lok Sabale, Independent Candidate Akasada Kaka Samkapangna. Ka Nagaland State Assembly Shinau MLA Malelak Rangachina, Rajya Sabha Bol Achiwi Tarik Tumrada Akathang, Salaga Khanmet Kachitla Chithang Sababamra. Naga political issue Wivang, Kayashi Kapai, Kwisang Kapai Kala Saikora Wivang, Paki Kajutitak, Kwira Kawai Kasale, Nagaland Facilitator Aka Sada, Sakapai Sadale Kachuhi, Nagaland Governor Jagdish Mukhina, Ajontang, Nagaland Assembly with Budget Session Nihang. Nagaland with MLA Spingna, Kokasada United Democratic Alliance Sem the opposition, Makangawa Shorkar Kwikara Wivangla, Governor Jina Sokhangai Pongshaka. Itum na Paning Ungpai, NTPP na Thanda Nagaland with opposition less UDA Shorkar Kasem hi, Naka political issue with Twitak, Thakmeda, Kwirara no da Kasana Chia. Katam Kashuli, Ngachon Mi Kawai the Pali Youth Organization na Achu Lucky Tro Rungmiki that Laidalay. Pali Youth Organization na Katam Nao Pingli, Kangachon Sada Education Fund Kami, coaching classes Kalem Aina Kami, Kum with competitive exams. Rung kami hikatha otsaya da long china hanga. Achu lucky draw hili. Jikatha otsinli shijin kawai kasana da yarina kutomi da rajang miserlo gjihi youth organization jina bodalay. Pali youth organization with lucky draw kuyuya jina lupa ting tumra sampangra.
ka khaneli lupa thing muku kala ka kuthumale lupa thing tharada mira la consolation saman mi kuthumli lupa thing khaniship mira da hanga maram hi kup mai take vai 9819032215 maning aka 8731891316 kala 9862514127 le ngahanwa paira South Delhi with South Rajan Enclave Vak Manipur with Shanau Akali Moray Sami Hawada Mayor Now Pachili Tukui Haira Kuchipao Sampanga Shanau Pavaji Zingum Mukuda Kana Kala Mayor Now Pachi Sanjay Hoda Awe Otpamli Kazang Nauna the Hanga Ochochi Ajontang Tarik Tarada Turuktang Zingtan Lam Pung Aka Makai Atamli Kushokna Chia Maramchi police li complaint thasangda Sanjay Witungli case file sahaira police na tukui kahaya Sanjay ji Humayunpur South Delhi wi mina da hanga Singum phanga wiwang India le Japan na lupa $42 billion invest Sara kachiwa shokhaira Aya Prime Minister Modi aina Japan wi Prime Minister Kishida ngasopam da ngalei khani hina ngashik laga lansin li mathamai khawai apong ngazek haira chan ngazek chili Ukraine aina China wi maram la rajanga chia Ukraine wi maram li ngazek da chingri khawai twitter khwikhra road khamrat khangamu khangashaw hi kakham kala humanitarian khangachon darga saya kachi India aina Japan na mayang roga chia Japanese spokesperson na kahang tha Raiji Tangkhul Free and Open International Order Shurlo kachi hi President Vladimir Putin li hangkhawai India na la kakatom milo da Japan na po haira Russia na rai kata hi na International Order li sajha haira International Law athishu da chingri kahai khwira phlungra kachi hi hangda Japan aina India na la rai hi Kup ngasak khawai Sara la Ukraine aina ring anai ngalei pingchili kakatomi wara da Kishida na hanga Itumna theba European ngalei aina ngaso da Japan na la Russia wi tungli sanctions kapur la zanga kha India na wa Russia wi otsakli mamaya mana kachi phongshar aina kahang malairanga Foreign Secretary Sringla na kahang Aya wi chan ngazek chili China na LAC pamle Raimi kahai maram India na Japan li phaichithe haira kala military standoff hi mathar sangrang lakha aina tangda China aina India wi lungli khangacha business la normalcy mung ta famara da India na Japan li hanga Chinese Foreign Minister Wang Yi la rakhara haptali India li ungra da leida lechia Japan aina India na maya khangrok twitak thuruk ta haidale chiwing chai jili Cyber Security Corporation khalai India wi Northeast Pamwiwang Sustainable Development Initiative khuikhara kala Clean Energy Partnership leira kachi zanga 2014 kum mayang rokda Japan na India li $33 billion invest sara kachi ji ungshung ka hai wiwang la Modi na ringkapha phongshaka Western Europe, US, kala China changdali COVID case matai sang sagda khalai COVID aku Omicron BA2 subvariant chi Tamil Nadu lila samphang phokhaira Tamil Nadu Public Health Department na kahang state jiwaina samples kukhui wing chaile 18.4% wa BA2 subvariant ngasa saya da hanga aku jiwi subvariant BA 1.1 kala BA1 dala ngayaw dalay kala chivak Omicron variant hina ngayaw makeup dalay da health department china hanga BA1 la BA2 chadalay kachi hi kahang aina yarili ning kharik ngasaksa kachi maning mana kha kazat ngayaw fodalay kachi thei thangmai rano kachi na da Tamil Nadu health secretary na hanga kala ngalay kateli COVID case Matai kasang theidalai haukada hishongla ningma khangashar masa pai manada health secretary jina hanga Banking Regulation Act 1949 ni khangache khwira khawai kapo draft cabinet note interministerial alungli ngasan khangarok kupsang haira chiya chili hangsang bai hangsang rok da final proposal cabinet na mayami khawai masangla mi sanghara chiya lakhawak public sector banks privatize kasale makhamya phongshok da RPL bank employees na khani thangsara da leidale workman
Union Spingwi Matun aina All India Bank Officers Association Bank Employees Federation of India kala All India Bank Employees Association hiping hina ajui tarik makada chishat aina makada chuko thang strike sara kachi chishat haira kala juwe ajingle RPL we ot kasana opingla kazangna chia Strike saki kachi hi public sector banks privatize kasali makhamya kala IDBI bank private players li muyor sangpai mara kachi Pongkashokna the All India Bank Officers Association hanga. Chain ang so the 5-day week aina tatna khawai child care leaves mi khawai national pension system khushok laga Karewi all pension scheme mi khawai higatha hila bank union pingchina podale. Ukraine we eastern city Kharkiv li IR Russian attack kasali tiao makeup da mi phanga thisang haira Chili chingum chiko naula akhachanga da Kharkiv regional police na hanga Russia na rai tapok thangwi aina national thigahai mushin shaka tharada khani ka haira da Ukrainian prosecutor general we office na hanga Maribol Shongwa attack sa matangla leidalai Russian queenam da city jili khawa mai kashagaza tar hikatha supply chatmi haira chia local authorities na kahang chili mi thingkhani shagathung thisang hairo kala kathingun chungna hauda kai khaliwa mass graves li chifuda leida hanga Mi shamati kada ngayin kasa worship akale Russia raimina bomb la rahir sanga da chiwi city council na hanga chili mi sakja kathi machine matha da mathai khiranga Maribol city chiwi aina mi thing hangmati kada yamshok haira chia lakhawak Russia na cruise missiles shuchinda Black Sea kala Caspian Sea we aina la attack sadalai kala Crimean airspace we aina hypersonic missiles Jehoya the Russia Defense Ministry na Pongshoka. Russia na Ukraine li attack sahi Belarus chong aina la ralapai da ning Sherlock aina leida lei kachi Zelensky we office na hanga. Ukraine sarkar alungli ning mong khangrok la leida lei. Russia le khangashik ning khamong khale wiwang Ukraine we political parties tharada akhawi ot kasa ngasam ngasa khawai President Volodymyr Zelensky na jizami haira. Itumna paning ungpai achahon la Ukrainian police authorities we alungni ning khomong jangda tiwi rga khurila hapoka haina. Lakhawak Darki we foreign minister na kahang tha kha Russia aina Ukraine critical issues li cham khana masangla khura haura kala chadra ka hai chan ngajekli ngalei khanini shina mahat akha ceasefire la khura haura da kachuhan laya kachi Darki we foreign minister china hanga Lord Luida Ajwi Kamataya Baobing Manipur Chief Minister Sakhwai Biren Singh ni Kapangsang Lui Haira Nagaland li Kharesa da Shinauna Rajya Sabha NP Kasa Sampang Labai da Kachuhan Leidale Naga political issue Wivang Nagaland facilitator Akasakapai Sadale Kachuhi Nagaland Governor Jagdish Mukhi na hanga. Achu pao henang chang hairo pao ngana dak le na thum sai ko rele ringpha kala khama haya Zimik show ngsa serano.